У старадаўнім купецка-шляхецкім двары пад назвай Студзіводы, які сёння ўваходзіць у тэрыторыю горада Бельска на Падляшшэ, ужо больш за чвэрць стагоддзя дзейнічае даволі незвычайная установа і звязаная з ёй суполка пад назвай «Музей малой бацькаўшчыны». Установа незвычайная не пра свае зборы экспазіцыі мясцовай матэрыяльнай культуры, але прысутнасцю і вядомасцю у публічнай прасторы Бельска, Падляшша і далёка за яго межамі. Чым займаецца і чым знакаміты музей малой айчыны ў Студзіводах? Хто і як яго стварыў? Як чыста грамадскай рэгіянальнай ініцыятыве удалося здабыць такі поспех і вядомасць нават на Беларусі? Як да музею ставяцца рознаэтнічныя жыхары Бельска і ваколіцы? Адказы на гэтае пытанне можна знайсці толькі на месцы дзея у самых Студзіводах. На прадмешчы Бельска-Подляшскага Студзіводы знаходзіцца музей малой бацькаўшчыны. Ён быў заснаваны ў 1986 годзе у доме Якуба Кондрачука, майго дзядзькі. Гэта была моя такая мара маладога чалавека, які уваходзіў у даросласць, каб мець свой музей, каб займацца зберажэннем старых рэчаў. І вось гэта мара збылася, і ёй ужо 35 гадоў. Тады мне было 18 гадоў. Я быў вучнем сельскагаспадарчага тэхнікуму ў Бельску. Любіў зямлю, любіў гаспадараваць на ёй. З дзедам мы шмат праводзілі часу на гэтай ніве нашай. А вось гэты музей, ён як бы прыйшоў мне ў спадчыну, бо гэты дом маіх прадзедаў. Збудавала гэты дом моя прабабуля Анастасія Кондрачук. Яна, калі вярнулася з бежанства, а былі ў Расіі пад Саратавам, вярнуліся на голы камень. Студзіводы былі спаленыя падчас бітвы за Бельск, якая праходзіла тут у 15-м годзе. І будавалі, спачатку жылі ў зямлянцы, пасля ў нейкім шпіхерыку, які прывезлі з суседняй вёскі ад сваякоў. І вось у 1925 годзе гэты дом Кондрачукоў, бо гэта род з боку маёй мамы, Кондрачукі, быў збудаваны з дрэва з Белавежскай пушчы. І што цікавае, дапамагаў у гэтай будове бельскі жыд, яўрэй, Йохельчык, які меў фабрыку па вырабу валянак. Моя бабуля і яе браты працавалі ў гэтай фабрыцы, і яны навучыліся рамяслу валярнаму так, што пасля самі гэтым займаліся, і ў гэтым доме была валярная малая мануфактура. Усе жыхары Студзівод амаль займаліся рамяслом валярным. І вось калі ўваходзім у наш музей, нас вітае валяршчык. Ремешнік у брамі музейнай, ён стаіць з валянкам на капылы. У пэўны момант стала гэтага дому малавата. Галерэі на часовыя выстаўкі. І тады дом Александра Панасюка, нашага сваяка, я перавёз з сябрамі. Мы далучылі да дому Кондрачукоў, і вось гэтыя два сямейныя дамы, Кондрачукі, Панасюкі, спалучыліся в адзін дом. Знаходзімся в інтэр'еры в хаці дому Кондрачукоў. Фактычна он не памяняўся ад часу, калі тут жыў Якуб Кондрачук. В 1986 он памёр, і тады дом стаў музеем. Тут бачым іконы, сямейныя іконы на покуці весят. Моей бабулі і дзядулі ікона шлюбная, і ікона Святого Миколая напамінае про дядьку Миколая Сахаревича, які жыў в тым доме. Іконы накрыты ручнікамі. То, што характэрна для беларускай
tradycyjnej kultury ważny atrybut rucznik, wytkany, wyszywany. I takie same roczniki powstają tu nowe, na Krosnach, na warsztacie tkackim, jaki czynny, na jakich prowadzi majsterklasy. Na ścianie baczymy nowy rocznik, jaki wytkany był nie tak dawno. Druga czastka domu zbudowana z domu Panasiuków. Panasiuki, rod tak samo związany z moją siemią, z drugą prababulą, Anną Panasiuk, po mężu Sidorska. I решили у pewny moment, że mało domu Kondraciuków, nie ma miejsca na ekspozycję i ten dom udało się nam przewieźć i spoluczyć. I tu teraz znajduje się u czasu tego domu galeria karcin Anatola Krawczuka, mastaka z wioski Krywaja spod Bielska, jaki był włóczniem wiadomego mastaka białoruska Mikoły Czuraba. Anatol Krawczuk pomiar u minulym godzie w wzroście 97 lat. Stwarał karciny praktycznie do ostatniego dnia swojego życia. I tu jest czastka jego twórczości. Te karciny my wozili u Mastackim Muzeum u Bieraści, u muzeju u Prużanach, u Palacyku. Tak że te karciny wiadome tak samo u Białorusi. I sam twórca tak samo bywał na wernisażach u Białorusi. U tej czasce domu Panasiuków tak samo już mały warsztat walarny. To już wielmi prosty warsztat. Baleja, doska, no i materiał sam potrzebny do walania. To wołna, z jakiej robi się z początku walanok wygląda taki wielki i on jeszcze nie zwalany na mokra, tylko na sucha, a poślał, że na mokra pod wpływem kipieniu i on formuje cały taki walanek, jaki my wiedajemy. Ciężka robota, para, toż garaczo w ruki. O, i on wtedy już stanowi się pomalej, coraz męższy, że pośla tym takim prutom. Tak. Gładzisz. Jest wołna, która nie walaje się dobre, a insza wołna walaje się dobre i 1,5 kilograma. No jak mniejszy kilogram, больszy 1,5 kilograma na paru walanok. O, tu jeszcze taka sztuczka. To jak już trzeba zrobić, formirować jego. To wtedy tym. O, i tam na rzeźbie, to na tym trzymaje той walarszczyk w bramie. Na głowach zamożnych żonczyn czepcy. Zabrali my niemałą kolekcję tradycyjnych strojów z Bielszczyny, z Gajnowszczyny. To saroczki, sajany, porpiaki, saczki, czepcy, kapuzy, żupicy, czugaje. Wszystkie te nazwy wielmi staryje. Jak wygląda tradycyjny strój podlaskich Białorusów. I on osobliwy, i on kryszku różnica od stroja z Polessia, ale i szmat podobnego тоже u im. I te autentyczne stroje służą dla kopiowania, tak скажу, bo te same stroje podobne nosi tak samo nasz kolektyw Żymerwa, jaki dzielniczy przy naszym muzeum i nie tylko pokazuje autentyczną pieśnię, autentyczny taniec, muzykę, ale i autentyczny, saprawny stroj Białorusów Podlasza, nie fabryczny, z niekich fabryk tam narodnego przemysłu, przywieziony z Mińska, kiedy wychodzi chor 40 osób się u одинаковых strojach, a na głowie u zamożnych żonczyn wienki. No jakie jany panny i dziewicy, kalił się zamużnie i wienki, a wianok to też symbol dziewictwa. To nierozumienie prostosutności. To tylko одну taką pokazuje ważność drobnej rzeczy u tradycyjnej kultury.
Mieszczański dom Antychowiczów był przeniesiony u nasz Muzeju Studzi Wody w 2003 roku z Bielsko-Podzamcza, w ulica Poniatowskiego, 14. Dom zbudowany w 1820 roku 3 razy mieniał laśników, ale zachował się dzwonku taki, jaki on był pobudowany. U średzi nie wiadomo, tu już baczymy interier późniejszy, to początek XX stulecia, kiedy szpalery już weszli w modę. Tych szpalerów na ścianach my zniali chyba z 20 slojów różnych. I co ciekawe, pod apośniej, najstarszej szpaleraj z 1905 roku znaleźliśmy wyklejone na ścianach gazety z 1905 roku, to wiedajem temu wiek tych szpalerów, i dokumenty z Suzdalskiego Polka, jaki u Bielsku dyslocyrował się u końcu XIX stulecia. To dzienne przykazy Suzdalskiego Polka z 1890 roku. Tu, kiedy my przenieśli dom już z Podzamcza, tam na tym miejscu z dozwolu konserwatora pomników wojewódzkiego w Białymstoku zrobili archeologiczne doślady na terytorii domu. Kulturny plast pod tym domem na Podzamczy больше za 1,70 m i w tym kulturnym plaście znaleźli szmat materialnych pamiątek do XV stulecia włącznie. To ganczarny posud, to kafli, metaliczne przedmioty, monety, guziki. Najstarszym przedmiotem, jaki znaleźli u czas rozkopek, to siekierka kamienna z epoki neolitu. Kultura amfor kulistych. U Paleckiej Galerii można oglądać autentyczne kostiumy z Białoruska-Polesia, z Kobryjszczyny, z Stolińszczyny, z Podhancewicz, tak samo roczniki, jakie my zbierali podczas ekspedycji na białoruskim Polesi. I osobliwa tu ważna ekspozycja prac, robot dwóch mastaków, Iwana Supruńczyka, rzeźby i jego rysunki, Iwan Supruńczyk z Ciereblicz, Stolińskiego rejonu, i Mikołaja Tarasiuka, roboty. I on już 5 lat jak pomiar, żył u wiosy Stojły, tam pod Szereszewem Próżańskiego rejonu. I jego roboty pokazują byt sielan, ale tak samo problemy historii, problemy współczesności, jakie i teraz przeżywa Białoruś. Palecka Galeria to honor naszego muzeju osobliwy, тому что prac najbardziej wydatnych, tak naprawdę, narodnych mastaków Białorusi, Iwana Supruńczyka i Mikołaja Tarasiuka, poza межами Białorusi, u postojannej ekspozycji w muzeach nie zobaczymy nigdzie, tylko u Studziwodach. Музей малой айчыны ў Студзіводах і аднайменная суполка выключна грамадскія арганізацыі. Не маючы дзяржаўнага фінансавання і ніводнага штатнага супрацоўніка, яны робяць столькі, што можа пазайздросціць любая дзяржаўная установа. Паказваюць людзям музейныя экспазіцыі, як сталыя, так і часовыя, вядуць актыўную выдавецкую дзейнасць. Збіраюць рэгулярныя імпрэзы, як падляска-палескія сустрэчы ў традыцыі там па маёвай росе, ці па літаратурнаму там па травеньскай расе. Тут адбываюцца дні славянскага пісьменніцтва, дзейнічаюць студыя і гурт традыцыйнага фальклору падляскіх беларусаў ЖМРВА. Вядзецца адукацыйная і даследчыцкая праца, варштаты, мастацкія пленэры. І ўсё гэта развіваецца, пашыраецца праз актыўную падтрымку мясцовых людзей, як беларусаў, так палякаў і украінцаў. У выніку ў Студзіводах на тэрыторыі падляскага горада Бельска сёння маем па праўдзе вялікі музей малой айчыны.